Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka jing bisar ka bahok. Ngapen kini ki priu baman kio lailan. Kipat ba klelum Muhammad Malki ban penpau gajing ngokya halo gajing kinre palat ki kamsniu khamtam ki khullung khenna. Hakani gajing lum Muhammad Malki belakot da kenhun ke blatim kum gasur pat ba ke briu hinyotrab kledan bon ke belawan ra ki plakat jongki ke bedani gajing tho paper mat hakwe ni gajing tho plakat kadon gajing tho ke paong gajing im ke belului phishim de yo api ngin bam im ba ki we pat gajing tho Iki ya ai kublei ru ya ki nong ilam seng paper kani kana hani kan no paisi te ni priang sobaha ban ai kublei iki seng balang Pin riu spa ya kak tien la jong pin dam kam ya kabakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa Ngidon ki kentien lajong. Belai pat puri bat penduk yala ka kentien lajong. Kum kanduksa ka kentien barikor kamut arts haka kentien pareng. Ka kentien lari tipat kamut culture. Kumta ya ka arts and culture ngiyo ta ka kentien khasi barikor bat lari ti. Ki balong ru ki kentien ban kerteng khun. Ubarikor ka lari ti. Lapan mi ta ka Batesi TV naga mentaka jing mentoy upai ba.